for the sake of his video, I can't rent a video. Sharp. Don't you can read okay. But Baruna can as what Baruna, we are not friends. We are brothers in real life. So we can't just come and just make content, direct creative content for this. Facebook, I want our real relationships here. I can see it's in real life. It's not for Facebook. I'm saying Facebook, we're not here to create content. We're here for the real relations of our people. 100. And then Facebook must come after, not before. Yeah, it's fine. Yeah. And we knew each other way back. And we never had any differences. And I respect you are one of the greatest leaders of this country who fought and who still fighting. Respect on it. But the thing of tribalism, no, nganza kwethu basuthu bakithi nganza kwethu nakho kubalekile la sizwe ama rumors ukuthi mhlawumbe njoba kune march ekhona eSouth Africa yonke concerned about illegal immigrants that are here in this country, abantu bokufika abangekho emthethweni. And then thina siyazazi la eSouth Africa, even ngisho ipulo lethu lesizwe, our national anthem, Morena Buru, that is the Sotho language, it was chosen because you are a part of us. And I guess we call him Kiga, phakathi kwabantu abangamaZulu, abaSotho, South Africa sinankinga nengane yabona. So and then into ebalulekile kakhulu ukuthi le march esinayo yokuxosha abantu bokufika abangekho emthethweni kulelizwe, kukhona igebengu ezosebenzisa ithuba lokuyihijacker bese benza ama statement ngoba bejaya ukuvela esibukweni nabo ukuthi khona umuntu akushilo, and they would just want to know but saying something, and then bas conflict isidingo singekho yabona. Fana nazi nje bafowethu thina siyinto eyodwa, even the history tells ukuthi one of uyakhumbula kwi-short column ukuthi inkosi ucetshwayo yakwazi ukuthi imeme umking umshweshwe empini ababhekene nayo yamangisi ukuthi yabona. So and then we got a very good relationship, and then futhi we have no history of criminality that comes from abantu abangabeSuthu. 70% wabantu abala eSoweto abantu abakhuluma isiSuthu yabona. So the day sivuma ukudividwa baholi, sivuma ukuthi sihlukaniswe ngokomhlanga ekubeni sina silule into eyodwa yabona, sithi hlangana Mzansi, hlangana Mhlatho wazanayo, silwe nabantu bokufika abathatha imisebenzi yethu. Njengoba nani nihlala kulezi indawo nje bafethu nizama impilo ngendlela nizama ngayo,
ukube ngempela lama millions angaka agcwele la abantu bokufika bangekho emthethweni awekho ngabe ukhona umehluko esindaweni ezimafika ngoba aba-investile uthola abantu akunaskill kuthiwe khona ubuchwepheshe obuthize ababulethile baletha ubugebengu baletha ama-drugs balethwe uzosihlukanisa baletha ukubulala iy'ngane zethu baletha ukuthatha iy'ngane zethu zibe ngomahosha iyona nto ke le nganza kwethu engizothi mina la bafowethu njengoba sibheke umhla ka-30 iyona into engicelayo kwethu Nhlanhla Dondala kwethu bonke abaholi bakhona la umongameli wale ndawo esikuyona ngiyacela bafethu ukuthi sibe into eyodwa sijoyine imashi ngoba sisidikelile ukuthi inani-political yabona imasikesi ayithatha ipolitics le sahlangana thina singama-South African citizen sizonqoba silibuyisele lizwe libe into eyodwa ukuthi thina singamaZulu siyakwazi ukuba sekhaleni lempi sibe ikhala lempi ikhanda lempi yabona abesuthu ngababesifuba sempi sisidudule iye phambili so leyo nto leyo iyosenza ukuthi sibe yizwe elibumbene eliyinto eyodwa le yokuzanya ukuthi kufakwe ushevu esigabeni sethu i-wrong kakhulu leyo nto leyo bafethu we are one people, we are one nation. Singabaseningizimu Afrika sonkana sihlupheke sonke lesibuyele ubunye sibuyele into eyodwa is a propaganda, is a shit politics, and we know the people that are pushing this narrative yokuthi we must be divided, we must be different tribes. We are one people. Ngiyacela nje kanza kwethu ukuthi ngempela I will be very glad ukuthi sijoyinane sibe ndawonye sihambe siye emashini sixosha abantu bokufika abangekho emthethweni and kanti ngikhuluma noMfowethu Dondala la ukuthi siyacela ukuba nemashi la eSoweto ezoba nkulu ngizosho ukuthi izoba kuphi sixubane sibe into eyodwa simashi bese siphinde futhi sibe nemashi eFree State where the majority of Abesotho speaking people are based. So we show the solidarity, we show the unity, we show that we are Rainbow Nation, we are like this flag, and we are one people. We are one nation. See it out of it. So anyane fela go hlalosetsa hore Basotho a se target ya March and March ya target Basotho instead ya tseba hore batho ba iwana so auna mo maZulu le Basotho ba qabanang teng le video ele ene etsa etse fela ene le go bana ona le di comment bo di social media ntse batho Basotho ba tsamaya Basotho ba tsamaya le nna ke Mosotho ka se tlo qabantsha maZulu le Basotho le nna ona mo ke yang teng so a ke tse ka thatse no ke nana rutwe baetapele ba bang hore taba tse ho bona ba utlwa jwang. Number 2 dato ke yo moti so itolo dato ke oti re bueng ntwene re dua Basotho ba kopana mabaka a banang lona le tsela e ba e bona e ke tlhaloso re utlwisisa re tsamaye mo re tsebe hore taba tsa rona di eme jwang fela mo o bisa tsona a ke batle le hore hosane hore e ka re o filwe stock suite hore o tlo re nyekisa stock suite se re sa tsebeng hore eng ke batla ka bane ke monna mo ke monno o felletsa ha ona mo shota teng ke banna re kaofela re felletsa e tlamehile re tsebe hore re kopana senna sa rona se kopana straight kapa ha ona mo se kopanang teng le teng ha sa kopana a sentwa ke ra sentwa tsona so a ke batla hore hosane banna ba bang ba leng teng ba tsamaye ba re hantle wena ka re puo ya hao le kwa kapa ya kwa ne ke kopa bona ba ipuelle bontate ba le rona re ipuelle ka nna ha ke bua ke le Mosotho a ke ibila ke kwalikwa ka yona taba ke bua straight ke le Mosotho ke khutla ke bue metapelo wa Soweto bana Soweto mo nna I'm a leader even of Zulus me in Soweto. When I fight against drugs, I'm not asking, is this boy Nyaupe? What is he? Zulu or Sotho? We fight and protect everyone here in Soweto. The hostels, when people are dead in hostels, we contribute our money to go make sure that they are buried with dignity. There's no Sotho this or Zulu this in Soweto. Wantola kere. So kere, Haris kai, come on to how utlwisisa. Kopa re bulele bontate platform le bona route mantswa bona eme jwa
Tate Khutso, ka utlwa wena. Ntate a hana ho nkutlwa fela he le tla zama hore le mo bolelle ke nna ntate Khutso eo mohlomong o no mmona ha ne re ntse meeting mo ke nna eo ehlile ke nna e metseng Basotho lebaka le ne le etsa hore re ketella jwale re kopana re etsa meeting ke la hore re ntse re bona ho etsahalang ene re a o bona ene re o bona bafana ba bang ba hao mona o ke ke ho tlolle ha wena o etsa matchen match mo side bafana ba ba nyana ba hao ba mosolo ba sa ntse ba kenella mo hohle ha re tsa mo dishopong mo le bona mo le Basotho kana ba ka ho matchen match Basotho le bona ke matswantle ba tshwanetse ba khutlela ho bona bafana ba hao ba sa ntse ba ba nkela mo hona mo wa bona ene jole be bua maka rona ha rena re ba bua maka hobane re ya o bona mo Facebook mona hore o tshwere phafa o tshwere ntlo ya hao wena wa shapa ene ha o shapa batho mole bafana ba ho ba etsang ka mo ba santse ba mo tshaka mo bona wa re ke bafana ba hao empa fela e ka o madimabe mthakole ba motshwereng mo tropo mo le bafana ba hao bana ba re bile koloi ya hae bona ke ya hae a ka ba di mara koloi ya hae ndile timo ba re bile ba re ba yang ba re bo yela hae e leng hore wena ha o sebetsa kwa ntate ka mona le gona ga senya that's why re le gona le Basotho re kopane hobane Soweto mona ke tulo ya Basotho mme ha ka lebella Soweto sena mo ta ke na teng o ka le bafana ba le nakwana o tlo tshwele Basotho ka mokgwa go tswa go gona Basotho ke mafereni na ke mafereni e dilola ke ba galai ka tshwanetse go utlwa ka yana re Basotho ke mafereni a boele hae ba tulo ya Soweto ka ofela ke bana ba Basotho wa nthola ntate go kutwa hanyana o le re nna o bena mo sa Sesotho ntate o tla o gore ha o ntso etsa matchen match kwana bana bao ba hlokometsa ka thuko ka mo ene ha ba hlokometsa ba sa ntse ba kena le mo re ntse ga bona mo bang ba ntse ba nka marotho dishopong tsa batho mo ene wena ka mole wa shapa ne ke lebetse go motho mo ke tla bona ntate o tsamaya le yena ntse ne ke lebetse go bitlo mmona mona ke tseo motsana wa o tshwanetse o etse ka mokgona ona ha o etsa yo ntate go utlwe a ke tsebe hore na ntate wa rona mona a konstante mo taba tse tsa ntate be ke tsa di tsebang nna ka ntate ena o etsa fela o batla hore le rona a re fa ke mo re kene mo re mo supporte ka go gagata batho ba nana ga ba lele kena ha ke tsebe rona e rona a bontate ba khara ba ha ke tshele go le timer a go go fesa ba ka sa o ka ntate lati okay ntate lati a go le fenda Ke nana hore ebe fe fongizwe ke tlo bua sekgowa hobane meeting o ro tshwereng ho na le batho ba tlamele ba utlwisise le hae so ngamanye amagama, in other words, the problem that the Sothos and other people in Soweto are facing is that much and much we can support, much and much, or Ngezu we can support, is our brothers. Even if someone is attacking, we will protect him. Our problem is that when Ngezu is seen with the Pala and Shambok in town, no problem, it's in town. But unfortunately, there's criminal elements of people who come and attack Sothos, and when they fight, it is clear that these guys are Zulus, because we've got strong Zulu communities around. And just last week, the Zulus around, when the Sothos that are here immediate go by at the shopping center, they took their food and said that
See, that was an act of crime. It was an act of crime. This is an act of crime. So, I think the concerns are that even if you are here and you are saying that let's work together, there can't be a problem in working together. The problem is if we as the Sothos are seen working together with you, and then when you go to Carltonville, we get a phone call from other Sothos to say, hey, and we were part of that march. It gives a problem, but we're still not saying we can't join the march. We are saying that it's important to come up with measures and tactics to deal with the criminal elements that come with march, or that come with marching for this particular agenda. We agree with you, there's propaganda. Propaganda that will say Ngizwe this or Lux this or Basotho that. But we are all here now, so there's no room for propaganda to be successful. Yes. So we are saying we must come up with strategies and we must come up with ways that can guarantee the safety of our women, our children, and our Sotho community that has raised the concern. The Sotho community has raised the concern to say that we don't think there will be a problem. We are saying there is a problem. We are being attacked as Basotho. And even if the attacks are small, we are men. We can withstand the attacks, no problem. But we are saying because we don't want, when the attacks get bigger, and we can't now talk because it's too big, so we are saying we are going to allow another one to speak, one of the leaders to speak, so that I can translate. What I was doing now was translating the concerns of one of the leaders. Yes, So, okay. To reply on that concern, thank you very much, Sisabonga kakhulu. Kulokho iyodwa kuphele into ezonqamula amanga pheliso. Ukuthi thina sitholakala sihlangene siyidodwa. Ngoba if I can ask ukuthi ke okay silolu hlangana lolu hlanga asiyiboni inkinga yabantu bofika abangaphinde bayidala eSouth Africa. Sonke sivumelana into yethu siyayibona. Kodwa ke uMaZulu zikhona igebengu, beSotho zikhona igebengu. Manje lethi igebengu that will hijack this peaceful movement esiyenzayo. As a result of ukuthi no, we want ukuthi lento lena ingaphethi kahle iphethe kabi, yabona. So and then the only thing that can defeat the enemy is to be seen together and be united and marching together. Even those criminals, they will know that they have no room to manipulate us. I hlalosa ke nana re utlwile. I hlalosang kore o nana hore matla a o kopana hore o ska ba le motho ka kena mahareng a rona. E tla thusa le hore lo sane o ska ba le dikebeko tsa maZulu le tsa Basotho kapa tsa media tsa makgowa, because white people are pushing propaganda through their own platforms. Even the white people, the Zulus, the Basothos and other nations, they will stop with their propaganda. They want an opportunity for propaganda if we come together and we understand each other. Basothos can't go to KZN, Kwanongoma, or anywhere for that matter, and say that tomorrow we are doing this or next week we are having this. If we are united, communication also becomes united. Communication then says, Bontate ka Soweto, he calls now, maybe from KZN. Bontate ka Soweto kamo. Is whatever it may be. Then the people of that area can then say that, no, the date is the 13th, let's do this thing together so it can guarantee everyone's peace and everyone's involvement. That's what you're saying. Absolutely. Yeah. And about that, Yeah. to prove that we are together, we know each other for a very long time as Abasotho. We are only province in KwaZulu-Natal that have Inkosi yabeSotho, Utatemlifu, Enquthu. And if we hate each other, we want to fight amongst each other, why should we start with Inkosi Mlifu? That proving that Tatemlifu is Inkosi yabomlifu and nobody questions how it happened that he was when Inkosi so it proves we are with the welcoming nation and we are the unity, and as we are fighting this revolution, this is a revolution. Things like this will happen. This is small. Bigger challenges we are going to face because we are killing the elephant while we are ants. Kinana ntwenta twa tlhalosang kore a re KZN kwa hona le meetapele
dikgotsi tsa rona tsa Basotho ba re Chief Molefe o mmitsa King Molefe. Chief Molefe o leng hore ha ne ba na le nqa le Basotho nke ba qadile ka yena ke mantswe a hae ne ke batla fela hore la o ke a leboha o ka tswela pele ke a leboha bonta nna ka lebitso ke ntate Mohlolo bonta taba tsa lona ke a di fela nna ke tle ke qale ha ke hanyetsa ha ke tloha ke hanyetsa ho na le moetapele wa Basotho moo ha a Soweto mona Soweto ho na le banna ba bang ba emetseng Soweto mme be ke nang le tumelo ya hore elwa a mola a ke setle a fita a etsa kgato ya hae kapa a fita a re buile le lona le Mazulu ba ne a phela ho lona empa le yena haeba a hloka support ya rona a ka e thola support ho tswa ho rona le Basotho mona Soweto re bothata ba mona bo tseba ke bo le mofuthu wa mona o e leng hore rona re le Basotho ba mona ha re a lebella hore le ka tloha ka nkane la batla fa kena ka hao hona go ho tla ka ntlong ya motho tlo mong tsa ka ntlong ya ke batla hore le eme rona re le Basotho ka hore na ne le bona hore re ka supportana kae le kae singa ba zo etwa ka na supportana ke la ka tsore ke be le batho ba tla kae ka fa kae go se re tswa bobeng bo fetang bona bo teng o ka tlhalosa tse ding hore a utlwisise tse ding tsa ntho tse re tswang ho tsona maobanyana mo re fumane hore re na le batho ba hlokang hore ba bolawa ke batho Re mamelaneng re be le kutlwisiso ke kopa lerata leo ke kopa gore le be le kutlwisiso le tle le utlwe hantle ka mokgwa seemo se emeng ka teng le a ntseba hape ebile ha ke kgathale ho itlhalosa ha ke ipate ebile ke ntse ke apere ko baka kena e ntse bontsha hore ke monna Mosotho ha ke le a nkutlwa ho bana bomme a ke di etseng ha ke re ke Mosotho ke apere kobo ya ka kena ke Mosotho di etsang bomme ile boa moietsa le ono kwa bomme ba pakang hore ke basadi ba Basotho e leng hore ha ke ne ke kgutshedile ke eme lona ke di emetse mathata a lona a mahetleng ana kana le a tseba le lona ke hlole ke sia mona ke re ke sa mathela mane nene ke sa ile bua le commander ya maponisa mane ka lona le a tseba taba mfulu ba jwale marangrang mona ke ka hane re ntse meeting ke ne re bontsha hore re bona ntate Nkunu
ntate Mkhunu ke sefane sa hae ke ntate wa Lesolo le ntse le mmona marangrang mona ha ntsa a etsa march to march ke ntate ke ntaka le tsona ntate ke ntate ke enwa ke ntate wa Mosolo mme ntate enwa o tlile kwano mona ho rona go tla bua le rona e le gore go na le mafosisa a mang le yena a ntseng a utlwa go tswa di-social media mona e le gore re tle utlwe gona le Basotho le matswantle na yena ke yena a tla le jwetsa gona le matswantle kapa le matswantle e le gore mona ntate Mkhunu ditlhogo tse ngata ngata tsena tseo di bona mona o bona banna ba Basotho le ba Basotho mme kwena o tla ba jwetsa gore na ana banna le maferene re le lona ka mpoi ba e kgolo ke kopa hle ha le teng kena re tle re mamele empa nna ke ntse ke re e se be ntate o etsa tsuonyana wa bala kgolo ke eo nna mona ha ho etse tsuonyana kgolo ke eo ha eba e ka ba o tlo go bokoletsa fela ha re batho ba lwa le rona re batho ba laoleang empa fela ba feletseng ka matapole ke be jwang ha re shota ke re bana mme jolo ha sa ke re tle mo mameleng pela ha e mo nne laxi ntate laxi ha o ka wa sheba hangatanyana ho ntse ho thwe o a ithunya keletsa ha ithunya keletse ntate le a tseba e tlile ke moetapele wa Soweto mona kaofela Basotho mona ebile ke ntse ke tsamaya le yena le ntate Mtshwashwa ke ena o teng le bontate ba ke tshwaretsana le bona ba teng kwano e leng hore re eteletse Basotho bana ba Soweto mona kaofela pele e leng hore Soweto mona ke tulo ya Basotho fela ha hona batho ba ne ba teng rona le bona kwana mme o teng re tla utlwa puo ka ena empa re ne re re ha e ba ntate o etsa tsuonyana go bala gona ga re go bale re ntse re eme re hlometse re emetse mohlang a kenang empa ha e ba o tla hantle re tla bona mesebetsi ya hae ha re sentse re tswela pele re sheba e jwalo wa ke re mpakati wa iso opa matsogo ke tla fa ka dilate okay Ntate Mkhunu o tla bua le lona Sesotho ha se tsebe fela he mo a buileng teng ntanta Lax o teng ka bona go utlwisise kaofela ebile a ntsa bontsha hore o tla kgutla Ntate Lax na go tla tlhalosa ka lenyane a batho bane e ileng ya ha bana ba ntse yona march to march o yo short la ngata haholo mane mme o tla bontsha hore na o tlo kgutla e tla feedback bang malapeng a batho ba ka mo feng tlhompho ke ka re ntse tlhompho ke na le thotse ha ke bua ke ile ke ntate o buse ke le matloa di etsa ke le matloa ba subile haleluya ba tsa mo dimelo ta ke ngu ke a leboha Ntate President ke a leboha kakhulu ngongizwe umlando osemachonweni Abasotho Dumela Amata ke a leboha kakhulu Basotho njengoba ngilapha nje njengomongameli wamabhinqa ngibizwe ngabafowethu uDondara lapha nomfowethu kaTalax nomongameli wenu la kule ndawo esikuyona nabaholi bonke kade sikhona nabo la bonke bashilo all the leadership was here ukusho ukuthi sekunabantu abaqamba amanga ukuthi njengoba simasha iningizimu Afrika yonke sibhizi sibhikishela ukuthi abantu abangekho emthethweni kulelizwe abazothatha imisebenzi yethu labo bantu labo abahambe
kunjalo sithi abahambe bonke kodwa siqinisekisile ukuthi iy'nhlanga zaseNingizimu Afrika nabantu abama-South African citizen bona sinabo. Kuqanjwa amanga-ke kwathiwa thina sithi umuntu nje okhuluma isisuthu uzoba yi-target njengoba kubheke komhla ka-30 amanga lawo. Kusukela-ke kwaqala inkululeko yalelizwe siyazi-ke ukuthi izwe likhululeka nzima kodwa i-national anthem okuyiculo lesizwe laseNingizimu Afrika lunolimi lwesisuthu. Murena boruge usiburuge sichabasa Yesu sichabasa South Africa usuthukarile ngaphela lokho ngikhanza kwethu ngithi ngiyanithanda nami ngiyafisa ukusifunda isisuthu kodwa ngicela intombi yabesuthu ngiyithole khona la. Karibuwa, yarata. Sibekala wasisuthu. Indamato omsuthu nami ngikhuluma isisuthu nganza kwethu sithi siyinto South Africa esibumbane bonke abantu bala eSoweto sikhulumile nabafowethu onhlantla ukuthi imndeni eyalimala nabantu abakhuthuzwe abantu abakhuluma ulimi lwesiZulu njengomholi oqhamuka kwaZulu okuyi-structure seNgonyama njengomongameli uMabhinqa ngikhonjwa iNgonyama umisa uZulu kaZwelithini. Ngithi kini nganza kwethu uma sengifica inkinga kuthiwa idalwa abakithi, ngafica icala kuthiwa idalwa abakithi, liyafana necala lomfuyi ofuye izinkomo kuthiwe sezidle khokha ndoda inkomo sezidla amasimu. And I'm here to say that noma ngabe yini eyenzekile yenziwa umuntu ethi nisela hambani yabona esho abantu bala eSoweto esho abantu bala eFree State ngithi lowo muntu loyo I apologize on behalf of all the Zulu people speaking people. Ngiyabaxolisela kakhulu bese ngicela futhi ukuthi basuthu bakithi asipeyide out simashe sibaxosha amakwelekwela ahambonke phansi amakwelekwela phansi. Into eyenzakalayo ukuthi ibalulekile ukuthi sihloniphane ekuthenini umthetho waseNingizimu Afrika siwuhloniphe senze isiqiniseko sokuthi sonke siyahlonipha ukuze yonke into esiyenzayo ibe peaceful nezwe mafowethu. So sonke sokwazi ukuthola umsebenzi sisebenze sonke siphile kangcono hayi ukuphila kangcono abantu abathi basiphethe. I'm here to respect and honor your contribution to the nation, the power of AbaSotho people, the discipline engiyibonile ihlonipha umongameli wenu ihlonipha abaholi ushaya ipepe kanye naqhamuka nangama-1,000 abangaka is the same discipline that we command as a Zulu nation. Carry on with that discipline. Make sure that you don't lose the ball and you don't lose your eye on the ball. And thina kwaZulu uZulu nwazi njobuje we got a chief Mulefe lapha eLukujaneni. There is a Sotho chief in KZN. We respect the Sotho chief and they speak Sotho, they practice culture of the Sotho in our province of KwaZulu-Natal. That shows how important unity is. And King Mushweshwe and King Shaka was one people, they help each other.
Hello Mzansi, welcome to Mgosa Semzansi. This is Ungizwe Mchunu bekalaphana eGauteng namhla Soweto wayecacisa kubaSuthu ukuthi ayikho lendzawo yokuthi mhla ka-30 June iqoshwa ebeSuthu la South Africa. Uthi beSuthu they are also South African. Ngiko na ku-national anthem yethu la South Africa kuze kukhulunywa nangeSuthu khona part laqulwa khona ngeSuthu. So yasho ukuthi lokho njena manga lebantu labakhuluma kolabafuna kudunga bantu base South Africa. There was uHlenhla Lux lapha kuleya meeting kanye noDon Dada njengoba sibabona. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.